So-ke kwafika isikhathi-ke then ezweni lenkosi la khona uMose khona wayeseshona khona. Ilizwi lenkosi wangcwatshwa uNkulunkulu uqobo, uNkulunkulu wamngcwaba yena. Kuthiwa ngisho nanamhlanje today ithuna lakhe azange litholakale. Ekwenzekeni lokho-ke uMose ukuthi uNkulunkulu wayembona iso neso. They saw eye to eye, waye face to face, ubuso nobuso, face to face with uNkulunkulu. So-ke if face to face with uNkulunkulu kwase sekufika-ke then seshonile, kwase kufanele kube khona ozoqhubeka nohambo lwakhe, kwase sekuJoshua. So our understanding ukuthi uJoshua-ke wayebhekene nenhlekelele engakanani yokuthi uzoba i-successor yaMose. Amen. Because uMose okuyilesi stage lesekusona, olesi sihlalo lesekusona ukuthi wayebhekana neso noNkulunkulu, babe face to face, ehlala noNkulunkulu uqobo, aconversate, akhulume noNkulunkulu uqobo. So-ke since kukhona into eyayikanjalo, kwakuzoba nzima ukuthi kube khona ozolandela yena ezohola isizwe sama-Israelites, saka-Israel. So-ke kwase uyena uJoshua-ke owayesezoma emele lokho. So ekuzomeleni lokho-ke sesifika ku-chapter 6-ke la sengizokhuluma khona. Izolo if ubukhona sikhuluma ngowesifazane. Manje sikhuluma-ke manje-ke sisakwi-obedience njalo, sikasuki i-obedience, sakumlalela uNkulunkulu. U-chapter 6-ke bazalwane is a chapter ekhuluma ngento more than confusing, because ikhuluma ngento complex njengendlela uNkulunkulu not only wayezama ukukhombisa ukuthi uyakwazi ukusebenza nanoma ubani, wayezama ukukhombisa ukuthi uJoshua uyena ofit ukuthi alide uIsrael, number 1. Number 2, wayezama ukukhombisa uIsrayeli ukuthi impi ayinqotshwa kuphela ngenkemba nangokulwa, but impi iyanqotshwa kamoya. And uNkulunkulu ekwenzeni lokho wenza into engakaze namhlanje ngiyibone. uNkulunkulu wakhombisa amandla ukuthi uvele umlalele nje uNkulunkulu. Sometimes ukulalela umoya ingcwele kunzima, mainly because uNkulunkulu umqondo wakhe nomhlakanipha kwakhe kuvele kuyele phezulu and kungene kamoya thina singayiboni izinto ngenyama. And lento is the prime example of lento kanjalo. Yila khona uNkulunkulu khona wanika ukuthi abenze ukuthi abantu baka-Israyeli into eyayinga understandeki but bakumele bayenze ukuze banqobe impi. Izwi lenkosi-ke laseselikhulumile ngokuthi babe sebemlalela uJoshua, but udumo laJoshua lalingakafiki lapho khona selishera khona umhlaba wonke. Wangafiki la khona ebonwa as umuntu ofit ukuthi angene esikhaleni sikaMose. And lana-ke ku-chapter 6-ke ku-chapter 6 siyawazi sonke, but mina ngifuna ukufocusa on izinto ey'thize. Number 1-ke uJoshua receives i-message iqhamuka kuNkulunkulu. Kungangeni lutho, kungaphumi lutho ka-Israyeli ngaleso sikhathi, kukhona ukuthula bekhempile. uNkulunkulu uyafika-ke uzofika kuJoshua on the basis of iJericho leli sikhulume ngalo izolo, uzofika on the basis of lokho. So uNkulunkulu mayifika kuyena akasho ukuthi athatha amadoda anamandla kunawo wonke, watshela ukuthi abambe inkemba siyongena ezweni, but uthi watshela wabize lamadoda lawa, uthi ubize namapriest awu-7 azobe phethe ama-trumpet wonke awu-7. So uthi babize bona, uthi behambe beyozungeza nje izwe lakaJericho 6 times. Uthi bezungeza izwe leJericho 6 times in 7 days. Amen. So ekwenzeni lokho uthi every single time bese beqedile ukuzungeza kufanele ama-priest ablowe ama-trumpet, but angabi khona isound ngisho encane eqhamuka kulamadoda of war ama-Israel. But uthi mangabe on the 7th day sebenzile lento le njengenjwayelo on lezinsuku ezu6 bezungeze 6 times, mase ama-priest lawa kube wona ablowa lama-trumpet. Uthi bangabe lama-trumpet sebablowe on 5, kuyakuthi lapho bekhalisa kade uphondo lwejubile.
nalapho niza izwi lecilongo, bonke abantu bakhamuluke ngokukhamuluka okukhulu. Ugange lomuzi luwele phansi endaweni yalo, abantu bakhuphuke, yilowo nalowo aqonde phambili. Babe lama-trumpets sebablowiwe on the 7th day bazoqala bamemeze-ke ngalelo langa lelo. So mangabe sebememezile ngalelo langa lelo, ila khona bese benqoba khona, which mangabe uyibheka kahle sibuyise nje leyo nto leyo, akaze emhlabeni kwenzeka ukuthi unqobe impi ngale ndlela le. But uNkulunkulu usefundisa uIsrayeli i-obedience ekuyiyona strong nazonke. Akafundisi only uIsrayeli, but ufundiswa ngisho noJoshua. Ufundisa uJoshua indlela ukuthi uMose yini indlela ayenza ngayo. So uMose most of the time enze zonke izinto lezi ayizenza. Into esasingayinotice noma uJoshua mhlawumbe angekayinotice i-obedience yaMose. Noma ngabe into ayisho Mose babeyilalela noma sometimes bebengayilaleli, but uJoshua uMose wayinaka ukuthi mangabe ekhuluma bamuzwe. So sho ukuthi manje uJoshua usebhekene nalenkinga lena yokuthi uNkulunkulu usefuna ukumfundisa manje amandla ezwi lakhe ukuthi mangabe ekhuluma into kumele uIsrayeli uyenze. Usesho into ebukeka ingayona into ongayenza noma ongayifaka in situation yakhe, but ngenxa yokukholwa uyabonakala uJoshua ehamba kwa-Israyeli ewabiza lamadoda lawa ewatshela ngalento uNkulunkulu ayishilo. So i-obedience yakhe isekutheni akabhekanga lento etheni siyolwa impi engayinqoba ngenyama soyilwa kamoya, soyinqoba kodwa ngenyama. Akayibhekanga leyanto leyana, but wabheka ukuthi I have ukuthi ngilandele into esishiwo uNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi wababiza esebatshela ngalento lena, waranda ngisho amapriest. Lithi ngosuku lokuqala bavuka early bahamba bayakhona. Angazi noma uyayizwa le nto leyo. Sho ukuthi kahle not on uthi hayi bavele bamthatha kancane, but bamzwile ekhuluma. Abasazwanga-ke manje yena uJoshua, sebezweli kaNkulunkulu iphimbo. Lithi lenkosi bahamba on the day of first day bafike barawunda. Uthi uJoshua mangabe sebatshela uthi angabi khona ngisho umsindo, yena azasho ngushuthi yena fanele azasho. Ngamanye amazwi yena akasayibala ukuthi umsindo uzongena nini, usethi akuthulakale kungabi khona umsindo kuze kusho yena. Ngamanye amazwi usebanika lento leyo ukuthi sizohamba selapha, abazi bona bazoya laphana for insuku eziningi kangakanani, but bayizwa lento ukuthi kumele kuze kubalalele yena, kuze kusho yena ukuthi abaqale benze umsindo. Ngamanye amazwi kufanele i-obedience yabo abanika yona ukubanika lento. Usethi abathatheke i-covenant, i-ark of the covenant, usethi abahambe nayo, behambe nayo beyibambe naphana. So babonakala kalaphana ke bezungeza on the first day. Lithi izwi lenkosi amapriest ngenkathi asablow ama-trumpet kwaba khona ukuthula. So mangabe bethula on the second day kwenziwa njalo, kwaze kwaba insuku ezu6 beyenza leyo nto, beyenza leyo nkonzo, bemelalela uNkulunkulu, benze exactly into esho uNkulunkulu. Mase lithini izwi lenkosi? Wathi ngosuku lwesikhombisa bavuka ukuntwela komusa, bawuzungeza umuzi ngandlelane kasikhombisa. Ngalolo suku kuphela bawuzungeza umuzi kasikhombisa. Wathi ngokwesikhombisa abapristi sebebethile amacilongo, uJoshua wathi kubantu, khumulukani ngokuba uJehova uninikile umuzi. Umuzi uyakuhlukaniselwa uJehova wona nakho konke okukuwo. uRahabi isifebe kuphela uyakusinda, yena nabo bonke abokuye endlini, ngokuba wasithukusa izithunywa esasithumayo. Izwi lenkosi lithi on the 7th day sebezungezile, sebekwenzile lokho uNkulunkulu akusho. Lithi on the 7th day bavuka early benza the exact same thing. Mase lithi izwi lenkosi uyazwakala lapho uJoshua sebatshela ukuthi ama-priest to the time aqeda ukukhalisa i-trumpet fanele bonke bamemeze. Lithi izwi lenkosi kwenze kanjalo. Khona into eyenzeka after beqeda ukumemeza. Lithi indonga lapha zaseJerikho zawa zaba flat. Ngamanye amazwi ayiwanga nje, ayiqhekanga kancane, zaya flat, zaya phansi. Ngamanye amazwi sesiyikhombisa amandla kaNkulunkulu. Shuthi uNkulunkulu kahle kahle ngalesi sikhathi lesi ebahambisa all these days, khona into uNkulunkulu ayizama ukuyifuya kubona, wazama ukufuya obedience. Ngamanye amazwi lezi ayindonga babengakwazi bona ukuyiwisa ngezabo izandla, but zazigeziwe the same way uNkulunkulu ayibisa ngayo. Lezi zinkosi zawa flat, ayiwanga ngenye indlela. Shuthi ngamanye amazwi wonke babe mhlambe babephathe mhlambe
inkemba mhlambe babengebe yiwisa indonga accordingly, but uNkulunkulu wathi a specific way ukuthi ziwe leza indonga. Wase uNkulunkulu ebona isolution yokuthi ziwe leza indonga zibe flat khona bezokwazi ukungena laphana, mabengena laphana bengene bekwazi ukuthi basileyo wonke umuntu ophakathi le ndawo. Lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wabatshela nendlela lena, it was mainly because uNkulunkulu wayifuna ukuthi mangabe uNkulunkulu esezo intervene intervene kwabantu abamlalelile 100%. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wayengafuna ukuthi ayongena kwabantu abanganale ukholwa kuye, wayifuna bekholwe kuyena 100%. Khona mangabe seyongenelela laphana ayowenza nayo 100% wakhe. Ngamanye amazwi uNkulunkulu mangabe leza indonga seyiwisa ziba flat, lamaphimbo abo ayisekhombisa ukuthi they are obeying uNkulunkulu. Lithini izwi lenkosi mase introduce kuRehab ukuthi uJoshua wayesethumela lapha ukuthi abahambe beye kuye, but leyo sikhulumile. But into ekade ngifuna ukungena kuyona ukuthi these days be surrounded laphana, they were not surrounding just indawo ejwayelekile, they were surrounding indawo abapromiswe yona. Ngamanye amazwi they circulated le ndawo leyana abathenjiswe yona. They had to work ukuthi behambe belalele bengazi nabo ukuthi izathu zikaNkulunkulu uthini, but belalela lo ukuthi balele bezungeza. Cabanga kwindawo omele uhambe uyobusa kuyona, uNkulunkulu uthi nje izungeze, akasho ukuthi ambongena kuyona. Ngamanye amazwi sometimes mangabe siyongena kumkhuleko thina siyajaha ukufuna leza zinto, kanti uNkulunkulu mhlamba akafuni sigere leza zinto, usafuna sihambe siyobheka ama angles ayo, safanele sihambe siyozungeza ngomkhuleko. Namhlanje ngikhuluma ngomkhuleko okwazi ukuthi uhambe uyozungeza isituation, noma ngabe ungajaha ungena ngekhanda, because uNkulunkulu usafuna obedience yakho. Ngoba thina ukukholwa kwethu ngendlela okuncane ngayo, kodwa base sifuna izinto ezinkulu, sifuna into ezinkulu kodwa sinokholwa okuncane. uNkulunkulu uyayisho lento lena ukuthi abenze lokho okushiwo kuye. Sometimes ufuna izinto uNkulunkulu kodwa umlaleli uNkulunkulu ayishoyo, so uyakhoda ukuthi sizungeze njengalamadoda akwazi ukuthi azungeze for 7 days besurround bezungeza, which is iform yokhuleka. We are supposed ukuthi sisugeze sometimes, asibiziwe ukuthi siyongena ngamakhanda ethu. Sometimes siphethe umoya wokuphapha ukuthi sifuna izinto ngaleso sikhathi uNkulunkulu sayidimenda, but we are called ukuthi sizungeze. We are not called ukuthi senze into eziningi, we are not called ukuthi sesicause harm noma sihambe siyothatha ngenkani. We are called ukuthi sizungeze, just ukuzungeza nje kuphela, not into enkulu ngaleyo ndlela, just ukuhamba around. Izinto uyayifuna uNkulunkulu but you fail ukuba obedient. uNkulunkulu namhlanje uyakutshela ukuthi zungeza, just go around, ungasajaha uyongena ngekhanda. Zungeza, not ukuthi into eziningi, not ukuthi cha, zungeza. Babehamba for 6 times on the first day, all the way to 6 days. Befika laphana belinda ukuthi solinda asho uJoshua ukuthi asimemeze. Lithi lenkosi ngathi esho uJoshua mabememeza bangena laphana baba nedominance lapha kule ndawo. Akhono ukwenza kwabo amandla kaNkulunkulu ukuthi balalelile. Mabe uNkulunkulu ethi zungeza,